It was of our higher juicy news. Mema Wibia Aquaba Hadia later than hot news and qua Aramedi Bremo. And so we now subscribe to channel idea Bomodia say over subscribe. The way I say over click a subscribe button. Now a barely notification. We understand video for free be uploaded when the first person out was Ebeka AS video. I feel we are now like video and give us a thumbs up now fee. Share by for so that when you be here now and somewhere else so Ghana memoir. I feel young share yeah and somewhere about better yep no so. Momenti yes answer me akosi nsebu ya betuja momenti inti de akosi momenti. President Mahama eko northern region no. Akonwa no wote so. Me di picture si amaw. Yuji mun show ma me sesi ya. President Mahama eko northern region no. Akonwa no wote so. Akonwa na President Mahama te so. Eye plastic chair. Die obia te so ni bi. Plastic chair. President Mahama kurampo a mo atu na duan de na tia se mo bekunu 2024 election season mu mo de ne chiri ya ba bia mo de ne koye se mo bekunu after election ko mo lusu ye ne mo ye bia se mo bekunu President Mahama e ko boko ya woni ahemfu hia ye mo hwe ba bia President Mahama tie mama Eugene 2 pictures show ma Ghana fon hwe baby a President Mahama hwe wotie plastic chair emu na President Mahama tie plastic wey ebisi mi fie meto ne fofofo enye se ye man special chair bi se wono ne President Mahama no eti ye man that special treatment say wo de yemfa konwa enye plastic chair kura na yemfa konwa bi kura chair bi a kire se eno de president nkwa na betena so emra mesigo plastic chair no a empanimfo kromu wano mu ahemfo etiso no kromu wano mu opinion leaders etiso no the same plastic chair no abi na President Mahama etiso plastic chair so ahu mama 2 pictures na Akufo Addo ko oboko committee ahemfo no mo hwe na konwa ya woteso President Akufo Addo ye ni pass ni wo bia wo Ghana ha o ye ni pa President Akufo Addo ye ni pass ni wo bia wo Ghana ha na ni hu hia sini wo bia wo Ghana ha na wo di mu sini nipa na nipa asabe wo Ghana ha no mo enfa hu se wo yi otumfo enfa hu se wo ye dabon hene enfa hu se wo na wo so ye hwan President Akufo Addo hu se oni nipa su eni nipa ban no ne sesuo ebi ni Ghana ha da sana President Akufo Addo hu ne se oni nipa ban ya wodi ti wiase no ne sesuo eni nipa ban no ebi ni wiase ebi ni Ghana ha eti Ghana forman a special treatment ya ebi si Ghana da eti she President Mahama before the swearing in Ghana hanom kwa what one ya what say papa no wawu false and fake ni false information news na mo spread this as wawu ene wawu ene wokọ onu kura na nko ba ye edura mo tu no amena mo tutu ye ne mo ye no enka wo pia na nka na okay enie mo hwe ene President Mahama ti we picture ni nie hwe plastic chair o hwe Wamu titi we. Hwe President Mahama ete plastic chairs. Die obi ati su ni bi no. Owura himfie ho no mo no. Akonwa obi ati su bi no. Eno na President Mahama ti so. Die obi ati su ni bi no. Eno na President Mahama ti so. Afa ba ko ne ka ho na Ghana fo nhwe. But na Akufo Addo akonwa no. Ewo V8 ba ko a na esimu ayede ko Eugene kwami mu wi a ka bi no mo se President Mahama kotoka wo ba ye kotoka no munsan show sa aka ne mame hwe na Akufo Addo akonwa ni gold akonwa enie eni onie akonwa ni nie hwe akonwa ni nie enti ono no wo hene no beto wo program ase a wakonwa na woto so no wo butu no
bu inferior se wankasa kra no wo wunyo obi asa wono president yaso na konwa e de ato V8 V8 no driver pe ene konwa no na simu en wo de aba so ho wo hene wakonwa na wote so no ya wo se wo na wote akonwa mu ohu wakonwa because ono Ghana coat of arms ebona konwam gold akonwa and what sa konwa we e was so man confiscate state property elu ye fa nya hwe e be akosi museum kwa me nkroma museum ho ye de akonwa no kwa akosi kwa me nkroma museum akonwa no sa akonwa no atam kwa mo kwankwa gi o e state no property ye fa nya hwe sa akonwa no ye fa nya obia ntena so omu nanim akonwa no de ehyem omu nanim akonwa de na ehyem a enti no omode nam hwe president Mahama hwe such a humble soul, humble human being. Now president ni a ebede no man ase wa che na ba ho ebede no man ase ba sa president ni a onam a ondwene wo ye de wo nkan kro ho a ono nam a V8 ba ko V8 no kwa no enye 2015 ya 2016 o 2024 brand new ena ni V na konwa simuo hwe MPP for wa Ghana ha enhuru they saw nothing wrong with sa eniema we ya na ekoso you je fa kan to so mame me ya madwen se kan me nka ho asem but enu a obi fra me ka kan ho MPP ni bi wa brochire e fra me ka kan ho asem kire me e ma me ka chese madam enti mu de chese muti Ghana ha no no amagimi na mu ye nkurase for still mutu kwan no mani mie na moda ofra me moda enti mu president iba ya onya 1 week e na Ghana sika watam ka wode akwa akotoni. And then social media be fabia no YouTube, TikTok be fabia. Saka we the hono mo MPP for the year propaganda. Are you people being serious at all? Mo ye serious. So obi be the president ya de ne to akonwa 7 December 7 January. Then 7 January who saka we wa bonten. And then what the year propaganda wa bonten say wa kwa import car. Was say Ghana sika $600,000. $600,000 e de akwa akoto car e ba bedem enkwofon so mo social media no so mo yesa na yekro ma kanfo no na do so 95% yekro ma kanfo no omo na yesa hwe me mentu kwan me ti kuma no na me fi se me ye premier ni pa me dress pa wo hia me wadum no ma hyehya me ho a anse me store so a me tia no premier me ba nkra me hu se ego ye nkurase fo pa. I tell you, enti sao omu tikuma so watete afijase no mre dwosum ne ade a ye hu saase ye ni atia no ade atukwa akotra America no ade atukwa akotra Europe enkurase niema no ade tukwa akotra broche ni mu se enkurase niema na didi ni mu na ni nti da the fact say watukwan akotra broche 10 years 15 years 20 years no en kire se na ni ateda obi abedi president in less than a week na mu post mu circulate this fake false information said ono atam Ghana sika $600,000 e de akwa akoto car enti ye ma ye ni nti kakra kra wo Ghana ha se ye ma ye ni mie ye nsue nyansa ye ma ye ni nti ni enya this cheap politics, this dirty propaganda na ye dey destroy Ghana no. Dirty propaganda, cheap politics. Se President Mahama kura de ono ankasa ni sika akoto car we yi a mu di na temba na Akufo Addo ba esi hotel restaurant $6 million. You see nothing wrong with that one. Eno de amu nimfuso eno de ha Ghana for aya na menti ase President Mahama woye wonu na sa wato sa aka we yi a eyo onu ankasa ni sika na ode ato a eno de Ghana for hunu mfuso bia wo hu. But essence yes President Mahama nti enu ntu me kuro makanfo Asante fo be di atam akeka nkwase asem bebre adai adai why na import car in less than a day or the day import car what the 17 na yeso ani ino ade chinye 8 no eno import car ni fra America then na car ni bedura Ghana ha minu ya Ghana fo mama ni nti kakra wate na ya na ase mo ya ma ya tena ha ya na e kan enkurasesem ni too much kurasesem ni too much e dos dodo. President Akufo Addo disappointed, Vice President disappointed. Who mom na who make suggestion? Ediama political party like NDC say come say some candidate John Mahama dia and Kiebe Tuamamu.
You want to tell me say party ne hierarchy ni mpanifo na omo da NDC amanyoku anu no omu nim ni a omo ye no omu nim ni omo ye. I can't remember me share former chief current chief of staff I no a former honorable Julius Debra na msi chief eti dia Ghana ye yi antimoni abiri chief manimu megu ase na msi chief dia Ghana ye pa ye mani abiri mo ho a President John Dramani Mahama eni abiri ni hu adeso akase ani anim guase de ante se ha no osena na ama olma wanim ni awon yo onim baabi a wo bewura onim engagement ahodo a wo beye wonim meetings ahodo a wo beye onim countries ahodo a wo betu kwan akoso wonim enkitanwudie enkomodie echopa ne baabi a wo so de fa wonim ni a wo beye a eniema betimi atene around e de ama no osi o enya adwuma bia dia kwanya say abrofo na dwa Ghana ye donors international community no adwa Ghana ye President Akufo Addo ne Bawumia disappoint him di do mu hia ye change into even international community na nkasa kwa no epe former President John Dramani Mahama so baba ye president na wo te Ghana ha say ya na wo te Makola wo tu akanshi wo te Kantamanto wo namba bia na wo mom no wo ka say enka NDC SSA o candidate dia enka e beto abade ama no ensema ne nkrofo ka ka no President Mahama na emu awo mo John Mahama na nti NDC amanwekuo no enti obi anim President Mahama obi asoma no 4 years ne kro badwuma na mbehu de ebesi wo Ghana ha 4 years no kra no se de wo fira se so ko ni se yi a na mu behu de ebesi wo Ghana ha sei enti nya wo bi so nya political party bi so ne da eno no be kire se enka NDC amanweko se some presidential candidate ya ene enke etoma NDC enka John Mahama amade a ene enka omu yi Dr. Kwabena Agyapong de na enka oba beye experience ya President John Dramani Mahama wo ewa memu omu no Dr. Kwabena Agyapong wo bi ayi former Kumasi mayor ikwane Kwadwo Bonsu experience ya President John Dramani Mahama wo ewiase nyina baby a President John Dramani Mahama wo no wo mo betimi awia ho no mu bi and then obi a ono ne party penny for disappointing and me suggest party no a candidate in less than 2 weeks just 9 days mo hwe ne ma akoso wo Ghana ha sei and you think say this power crisis now eda ho no mo no se nyesa President John Dramani Mahama na aye bida na independent power producers any West Africa gas pipeline Nigeria ban Nigeria for no ne ade no wo munim ne dada ene wo munim ne obetimi aye so obetimi attend things around gidi omunya anya wonimu a so nka you think say nka ne ma betimi akọ say de ye hunu just 9 days she appointment of President Mahama aye eti monhwe appointment ye efrase eba Honorable Kopoku Evertown a Greek minister what's your appointment eba 2017 by this time en kokora wafo no 74 74 68 82 kire se we ni part 10 na Akufo Addo aban mu 2017 a any part 10 age what is Sammy awuku any na bi age to so no nya tasin kokora wafo pe kire se pensioners fo nko a pensioners fo nko wonu aka sari mu ye pensioner ni age mate fo nko a ni age mate fo nko tena ase aro wada wo sorry anopa no sesa ne mpirisi ni nuro na wonum a wonum wie ya de aka ye na obe wugya no obe da sensi 2017 hey Ghana ye huru bio Mahama nominate second batch of sector ministers Honorable Kwame governs Agboja okay this is me read from me share from me yinison eti pictures ni nyina ya de atoso wo betie senior minister ya osafo mafo obe wakwo ni age no no oburu 80 enkokora wafo nkoa gina na Akufo Addo amemu afai kokora wafo ne mre wafo nkoa Ghana so yati asempen yo
ya ti asempɛn papa no wonder say wo mo say Ghana every year koto agric minister yomo na kire say watete abembam ni tiri hu say yomo bega ni tiri nyina ya white na nado wo ya akwakorawa no wasase say wo age mate fo nko atwa ho ahia wo sore no pa no onim nunuro no otra V8 mu a wo beda sa driver ni di kokosi a o si honorable yadru o si yadru he okotra meeting ase a no woda eti an appointment ya bani Kwame governs Agboja where member of parliament where MP Ministry of Roads and Highways Kwame governs Agboja where member of parliament Ministry of Roads and Highways mana anwene da hey Eric Opoku se ma catch them so no Eric Opoku office no me kwa akotena ho me kwa akoye le secretary mo so na mo konkrofo office a mo dressing basa na ya mo famra ho ministry na wo ba no agric ministry na aba na wo ankasa wudru ho na hwe secretary fa ma fa me ho a ya mo hyehye sa mo sandals na mo tutu mo ne mo okay ho ya agric agric de na nanu akuafo be ba ho ma me fo ba wa fira wontuma kama wuduku a wabo uslepese a wahye na gas na ma ho hyehye ne ya mo mramba beto be Ministry of Food and Agriculture Honorable Eric Opoku, a member of parliament. Me say me hu say Agnes na momo latte. Agnes na momo latte. Me na kan news wa hada. Na eye esmasim. Bronya mu ampa. Na say na okọ yes. Waka kire ye say wa ya assembly member. Oh me ni kan news wa ya ma me fe kokọ. Kama hey ya oba yo so free so be kan English or kwa class am say bibi ni wa ya me na hey ya na ne kan news so wonu no ekọ Ministry of Gender, Children and Social Protection Agnes na momolate won appointment no so won say the appointment ne kọ no why na adwene say na momolate ebenye ministerial position kwa appointment kra Ministry of Gender, Children and Social Kesiya de ante say de amano waje wasom ablajifa gomeshi mami wabre papa epo asrochi ebo na etwifa ne manfo so na flood nsu oto na ono nsu call Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts munim say President Mahama 2012 to 2016 na oye deputy minister samre no Madam Elizabeth Ofosu Ajare and na sector minister ya Madam Abla Jifa Gomeshi na oye deputy minister wo Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts ono de say hore mu de mu ankasa mu say woye ne sector woye ni le mu ankasa ena Emilia Atta oye member of parliament Emilia Atta enso Ministry of Fisheries and Agriculture, Ministry of Fisheries and Agriculture. Actually, regional balance no. Timi say juma pa. Ohwe list na me bubona. Regional balance no juma pa. George Opare Addo, no say from Eastern Region, Ministry of Youth Development and Empowerment. Na no kwa na me nipa bi di hu komo George Opare Addo Pablo. National Youth Organizer sa ministry no de e wose kwan bia so no wa mo de ma no esan se wa ye djuma as National Youth Organizer ono nya ne de na Sammy ukutin client etiamu je wono de wo ko ground so ankasa na chief boy ni kan ho oni chief boy ni aye djuma papa Pablo wa ye kwase north by election Pablo ye djuma papa chese baby abefa bia no wo be hia Pablo ho emre bi me be dili dwuma wia bi pa dwuma na wa ye no se wo nti ase a wo be ka ne ye ntene nka ene ye ntene nka ba se wa kire se dwuma na wo fom enye sa de cha na ati TV so na ati radio so na wo dwa wanum na wo grant interviews na wo kasa Pablo approve me wrong e ma me hu se dwuma na wo grounds enye nkran
Enti sa sector ministry ya President Mahama create and Pablo Dia Ministry of Youth Development and Empowerment na minimum so say sa ministry we say na be kan san obebua youth nipa because youth na ni dan so pa and Haruna Idrusu Almighty Haruna Idrusu Ministry of Education Almighty from Northern Region Ministry of Education. Hey, Ada, me Pentecost Ada Ahmed Ibrahim. Ada, praise the Lord. Oh, honorable baby and NBA, praise him. Oh, kunu. Amenyina ye. Wa yere pa, was ye mi kuna botsire. He said ye. Udia, ya udia wa mo ye ni nya oda. Me Ada Ahmed Ibrahim. Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Me catch them. They say, "Why be Jimmy? I met Chwatu. Ghana, why be Jimmy? Why go be? I go arrest you. Met just say, met Chwatu. Cra simple cra. Edward, my deputy IG. I rescue gun. Edda, praise the Lord. Oh, praise him. Oh, when was we down? Me say, Edda, praise. Was say hallelujah. No, I Jimmy so. Hey. Me secretary position see that I say me to me bo asehwem ye pa o ena me ankasa me maame Elizabeth Ofosu Adorye Ministry of Trade Agribusiness and Industry. Elizabeth Ofosu Adorye was a member of Parliament, Ministry of Trade Agribusiness and Industry. E ho no mo eye ne dia Kwame governs Abuja from Volta Honomono. So, Ministry of Roads and Highways. Eric Opoku Ononso, Ministry of Food and Agriculture. Agnes Namomo Latte, Ministry of Gender, Children and Social Protection. Ablajifa Gomeshi, Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts. Emilia Arthur, Ministry of Fisheries and Aquaculture. Oh, aquaculture, I'm agriculture, sorry. Aquaculture, okay. George Opare Addo, Minister of Youth Development and Empowerment. Haruna Idrusu, MP, Minister of Education. And Ahmed Ibrahim, Minister of Local Government and Chieftaincy and Religious Affairs. Elizabeth Ofosu Adorye, Minister of Trade, Agribusiness and Industry. Enti so far regional ministers no so biaba eno so eye Wilbert Petty Brentum Western North Wilbert Petty Brentum Western North ena eduamwa ekwo Penyin Otchere Central eduamwa ekwo Penyin Otchere no ne Central Region. Joseph Nelson eye Western Region. Enti so far ministers no de aba enie. So ho. Wo hwe names na eba na. Eyo anwanwa, e ma na enyo anwanwa. Me de kan ya catch us say, sa appointment we say no. Enye na Akufo Addo appointment ni bia. Wono na wotena se a, ene wo mem appointment o. We no, enye President John Dramani Mahama nko solid decision. Party no e won structures, e won tradition, e won neck. Party no won penifo. And then through the party structure, through the party tradition, no, and na amo abeye president, and na amo abeye vice president. Enti adibia ubeye biano or consult party no and penifo no neck. National executives no one input. And what this appointment na eba out no. Adi a wasa wo hye no nso no. Party ni mpanifo no say dina ya ne bobo ahoi photo to bi kwa achenom ene wo mom keke ka ho ne wo mom keke ho no wo mu nyina na asanya se o ene eba out no edikan form yensa na call vet no wo mu nyina na edi tumu wo enye nkokora wafo amamu o nkokora afo no mo ya advisors wo mo so ati wo mo ho ase o mo ye advisors we no ye se said de Ghana de wo ye youth na wo ye politics ya yire wo hu ne fa ho jim because wo yire hu ahwe Asante regional minister Dr. Amuako hene so wo hwe
ministerial appointment abeba kyerɛ sɛ emu da hɔ pa emu da hɔ no papa enra ba ko di kan ba no fa security no eno no de di kan ba enra no me mo bɔ no so tew na ya nto aso mfamfiri hɔ enra de a eba ye okay kwa me so de ama me enra de na eba ye no akɔ security side hɔ no mo no a mo ke mo fanto so mame na me okay no nie eda so enti no appointment e ba ye ni President Mahama names key security appointment Prosper Douglas Bani former chief of staff national security advisor to the president Prosper Bani ampa Douglas Bani one your former chief of staff national security advisor to the president ACP Abdul Osman Razak national security coordinator ACP Abdul Osman Razak national security coordinator COP Nathan Kofi Boakye director of operations at the presidency COP Kofi Boakye director of operations at the presidency and Charles Kipo and also director general National Intelligence Bureau NIB Charles Kipo one year director general National Intelligence Bureau NIB and Ghana security expert for akasafa ho say when die enwa no when die enwa no Ghana for him say na ye ni national security minister President Akufo Addo be created that sector, that ministry, no national security minister, and then we share some penifo way Prosper Bani, ACP Abdul Osman Razak, COP Kofi Boakye, and then Charles Kipo some penifo way no. Abakwa sam kakra yate de from fanim de ni suahuna wa mo wo e wo bambo mu no a wo the national security minister ye den na the national security minister ye so ahu enti Kennedy ye be save bebre ye cut cost unnecessary expenditure no ye cut na ne aboa no ne de awura wo man empuntuo mu enti sa task we ye de wo ye minister you wo ma wani na ho because one we ye 1 year reshuffle be kan 2 years reshuffle be kan enti se nyankopon aboa na minister 60 no regional minister 60 ye tifiri mu akasai 44 na si ya cheche na bia sonso a ma wani na ho na ye adwuma fa woni padua no wa ho odin no bi bia wo ma concentration yina nko position na dia ma na adwuma na wo ye no so wo ye member of parliament so no so nje say constituency so betwa wo maja because wo am wani ana ho no after 2 years reshuffle be kam e bi kwa hwa no wanya 2 years reshuffle be kam mu deputy sa mu benya wo mo no mo nka mo nya adwuma emeka se me de me ye pani wa ndc mu enji president Mahama won timi sesame ena ma bra wa ndc mu enji queue ni wa ena aso eye long queue enti ma wani na ho na de a wo ye ni yie mo amunya ministerial appointment da asomoso no mo mani na ho na munya ni yie MP Samatra Parliament ache ya mo first time ni a munya ministerial positions no mama mani na ho na munya ni ye because wo be di agora wani so ntete wo no na reshuffle aka reshuffle ni so kra aka wo no anhwa na bia ya fo anko ministry fufuro bia na wo kwa ya na asa wo bai esan say enipa ne doso na ya ti na me ka sesenke ye ye ka pa wo hwe 2025 yi president Mahama memo ya enkono na hia 120 ministers wo hwe Ghana system ni economy said your main or how akata wo man so esuma kata Ghana so ene said ye Ghana ye ya ke ye se ye kan enka president John Dramani Mahama ene hia 120 ministers but o se eye nimdie ene suahunu ene common sense efie nyansa ene edibu oman enye ministers perkesi buburu ya na edibu oman so ho
enye ministers nkokora wafo we were 72 we were 75 we were 80 we ministers 10 na we memu asame awukunum ekoyiyi na nabinum ekoyiyi miensa bi ka ho a na ministers be 10 boys 3 age na modu 1000 years na ya de kwahefa eye common sense amemu na ekoso no enti se asonso de a mo wani na ho mo share me Facebook page ni mame asonso ama wani na ho pa na som wo man Ghana se me say aka health na emaye health ministry maye foreign affairs nso nye de emaye na defense nso maye interior nso ma na de port sports okay youth and sports nso emaye UJ finance minister akwa vetin uhu ya na di aka no so nkra so ahu enti no asonso amwani na ho no mu na eye adwuma asonso amwani na ho kra na enkrofo no sofo no Victor Kusi Boatin diplomatic passport no di aba enkrofo sofo Victor Kusi Boatin Kwabena Agyarko Gyamfi mesraw wo passport no yesre wo di akom yesraw yehia pa senti ena Pentecost yesofu pani ye former chairman opoku nyina senti na kire se abonefo sam national cathedral kwaso wonya wadwen se wo betwe ho afiri mu mukuta diplomatic passport ena mode kɔ na mode ba so ya me mema diplomatic passport na ya yete ha ni enkura bi diplomatic passport ene kura mo so enti ya se first ne de ya kasa mo return mu diplomatic passport a mo mpesa mo de beba ye say de list na ba wo ya ukuta diplomatic passport a wa ban atwam 8 years ni fa ya de bra ye me ti asesi yi se me je ye adwuma na me kwa adwuma ni mini hu ID card no afra maka se me fa ID card mro yo omo ye ma me ayira adwuma no recorder ni mi ho adwuma laptop ni mi ho e na wa afra me se me fa hwe mra but mo de o ma na dwapade a wo mo ho e na o ma dwapade nso bebre won ma mu didi bone Victor Kusi Boatin na dikan enti no President Mahama relax o because as one adwuma no kra na ye ba ensam ne doso enti se no mo ka former ministers and their spouses moni mu kununum moni mo yerenom diplomatic passport na kra mo no mon family ye hia former members of parliament irrespective of political affiliation so what NDC mu ena wo koye no walusuo ya won kwa parliament biem baby a wo bia no ya say return diplomatic passport no fabra it's not your property a state ni property ye jade mama mu di bedi bone e de ahye NDC aban former members of the Council of State and spouses na ya fam some your Council of State members muntu president fo ya mamu diplomatic passport mo yire no mu kuta diplomatic passport enkokora wafo mere wafo na mo antimi antu president Akufo Addo fo amena destroy Ghana na mo sansu kuta diplomatic passport eni aduabe hini yese mo return o mo famra former regional ministers metropolitan municipal and district chief executives munyina yese mo famra mo return executive officers of state institutions chairs and members of boards munyina modem na de ye Ghana fo wanwa enrada officials of the National Cathedral project Madam Gift sent in defense amami wo boy light and short ono kone na sorry din kania ne nchene ono kone na sorry din nkania ne nchene sent na mani abri because diplomatic passport ekutamo den Wanedi amodi asori akata nyame akata mania digana bio former political ambassadors independents yasemo famra business entrepreneurs yasemo famra religious and traditional leaders yase diplomatic passport ye kan hu bia mo famra religious and traditional leaders yasemo famra former government functionaries yasemo nyina mo famo de nya dey emra
all other persons holding official passport not currently serving in any official capacity for the state. Yes, munyina. Joyce Aye. Okay, thank you. Joyce Aye. Light and short. And chinin kania. Sensun kania nin chinin su. Ha. Yes, munyina mon famo diemra. Mon fan kwai. Na he said the senior ye na jeta wodie. E kaba ya enyaba. Yo, it for winning a somewhere abeto yapono so mekao so when you subscribe to channel idea bomodi answer obe subscribe say hadia later and hot news nkwa era me de bremo afi we are now like video give us a thumbs up na afi share ma wo foforo so da when you be here da wo hu and somewhere koso e wo Ghana memu ha also betimi otchere wadwen afa ye and somewhere nyina ho e wo comment box ni mu mo beti binkabiu in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.